o te whawhila i atu tātou tunu Samoa nei tai fou i le swafa manumalo i su. O le tātou pol kalame fo le nei o se tusi i a soani i te oe fi au mga luenga i o le nei fo yaso. O le lua le tupu lo mta upe fitu o lona whai upu mua e whapea o na whai atu ai lea Elisaia whaalolongo mai ia o tau i le awhionga a Iova o lo whapea o na whetalai mai o Iova o le tuaso whape nei a tai au e whai taulia ai i le whai tuto o Samaria le sea o whalawa le lei i le sekeli e lua fo i sea o karite i le sekeli i le aso a tai au. O le mta upul nei mo o le tai au le nei e whapea o le awhionga le tua o le mapusanga le a wha le malo i taimi o whawhitauli o ngaonga e o mai i le lalulangi. Il tusi le en whaitawina nei o le upu le tua na o mai i lana au auna le nei o Elisaia ina ia whaailoa atu i le nuu e iai le wha moe moe i a ao o le tua. Ai ai vai taimi na fola i Elisaia le upu le nei e le o se taimi le lei. O le taimi lea o le o ngā tonu o le onge ma le whaafita uli o lo whea ngai ma le atu nuu leo Samaria. O le onge whai mai, o le onge onga le tuspaia. Ua iai nisi o tangata, ua la tau whaonga la tau whanau. E whai eia la tau me ai, o na ua loka i tonu o le ai. E le ngata i le onge, ai o le mau tonu o tangata, e o lava i tupu. O na o lea e le ngata o le onge o tonu o Samaria. A o whafo mai o le ai, e le mamau atu, o lo whaatali mai ai le nuu le nei o lo tola wapi e le nuu malosi lea e ngoa i asuria o lo latou whaatali tali le taimi ngase ai tutonu o na latou o so whai lo lea o le nuu le nei o Samaria. Lea la, e tupu la le whawhita uli lea, le onga o le onge, o le onga o le popole ma le atua tuvale o tangata, o le ai se wha moe moe, e tautala loa Elisaia i le upu lea a le tua. So o le upu la le tua, na restore inga le nuu le nei o Samaria, a wawhai mai Elisaia, o le tuaso whapenei a tai au. Vai, o tai au o le makua vevela le onge, vevela le whewhewhe tangata le isa wha moe moe, a whai mai Elisaia, o le tuaso whapenei a tai au, ua whetalai mai le tua, o le a whatau le whalao le lei, o le a whatau le karite, i whai tutoa o Samaria. O le nuu o le onge le isa wha moe moe, a whetalai mai le tua, e iai le wha moe moe i a ao o le tua, ma le awhionga a le tua. So le sona whaila mo o il tai al nei, tatou o tunu. A whai o popole vale i tatou, i le mautonu o le lalolangi o lo o iai le taimi le nei. O le tali o le whaafitau li whaamalo longa le tua mo le lalolangi ma le atunu e fua i lunga o lo tatou ana ma whaatuatua ina le tua e ala i ana awhionga. E le ngate lea, a whaifoi o oe o lo onge lo wolanga, teipei o le onge na whea ngai ma Samaria, o le ki e mawhai na restore ina i lo wolanga, o le ana oe ma whaavai lo wolanga i lunga o folanga a le tua. O le restoring e le tua Samaria, o lana upu, awa o lana upu lea, na fola Elisaia, ai na whaataunu ina ua whaongae le tua, ia tangata le pela e tō wha, e whaataunu uai lana whionga. O se me fōlinga mai e matuawa lea i le mawhauwhau, le whaataunu ina o le whionga a le tua. Ai whapena whoila, po lea le onge, po lea le tūlanga o ngaonga o lo iai le lalolangi le nei, a ana i tātou le upo le tua, ma whai le whionga le tua, ma whaavae o tātou o langa, e whausia ai o tātou o langa, you know, po a lava me fōringa mai e whaingata. Vai whoilai le onge Samaria. Ai na whaongae le tua mea whaatau waa. E whaatau nuu inai hana folanga malana upu i le aso na so ai. So le upu mo o il tai au nei. O le awhionga le tua. O le tō manga lea. I taimi whaingata whapei o na iai le nei vai tau o lo tātou iai. Yesu whamanuia si o matua tunu. Ma whaila ua whionga, ma whaavae, ma tō manga o soifua, o lo whememe ai ma le mautonu, whapei o le lalolangi le aso le nei. Whamanuia Samoa, o na o lo suafa Yesu. Amen.